meghalayapost.news. Sashi Sien pat kipai ba Mawryngkneng Constituency kila kemen balhun mensiam hadian ba MLA katany uba Livingstone Karpran hakar punyo terik jeliu arajar arpun riu ulayo ban sambiang ya ke MLA Skhim haka Sien kabaar kabala penlong haplau jong kayeng sa jong MLA kabadan hamaulen rei hagani kasngi lawan bansa kilang du MDC katany uba Bill Clinton wankar uskaturi kabai election committee jong ka VPP uba F Karpran nang ta kiwei pat kinong kitkam jong ka party kinong yarap jong ka party kilong kime kirang ba bat kisamla kini Ïaki Skhim ki balasam ki pajba hakasian ka baar lani ka second installment ki kantup ya ki korsu jan ki Skhim shimet ki Skhim rijungri ki Skhim ramp ki Skhim mystery bat ki wei ki babaro ki bayo jumentoy ki long saus pa kad arngut ya ki Skhim ki balapalaj hagani ka sngi si spa saw phongun ki dei ki bayo ya ka korsu jan haga jinglut ka bakhalai lak lai pho hajar tengka san phon riungut ki bayo ka jingarap ban sang dukan haga jinglut ka basawlak riu pho hajar tengka saw flai ngut ki bayo na ka banta ka kamram haga jinglut ka balong sawlak lai pho hajar tengka sau punyo ngut ki bayo jingmentoy hakaban penbhai ki yeng kisam haka jinglut kaban riulak san pupra hajar tengka nalor kini ki don nyau plai ngut ki bayo da ka Skhim risneng haka jinglut kaban nyolak lai pho hajar tengka sau pupra ngut ki bayo jingmentoy haka kam mystery haka jinglut ka basaulak prapo tengka san ngut ki bayo jingmentoy haka kam beauty parlor haka jinglut ka ban nyau pho hajar tengka henry ngut haka bayo dei mat ka kam risiar haka jinglut ka ban riu pho hajar tengka arngut ki bayo jingmentoy ban snasem sneng haka jinglut ka ba ar pho hajar tengka iwei baple yak lukan shna tayar haka jinglut ka bakhat saw hajar tengka bat iwei bayo jingmentoy haka kam shna ki ibayo ka Skhim ka balong khat saw hajar tengka gua ban pempang ni kapor layo ban monra ang ni konsensi chungi isurok PMGSY the block central scheme lightly sautli ka wei ka ba maintenance layo ban tentrai ng ba kiniki license bat kiwei ru ki central scheme ya ba ia manai chungi ilala bermonra kini baro ketika cingkersan jongpi ke cingstak jongpi kun ki pai manung chnong banai ke cingkersan ba pilo pencok ya MLA badan brom chungi bat ngi kenturu ba penong ki brio ki ba scam yang ta nongrem ku ba pilo ai ke cingkersan dan ba kini ki election baro ki banai no kentu ru aknika step ku ba penang ai ya ke cingkersan oh ia melicungi i hapan syong syakaliang persyak apo ka assembly henry ipat ikam kipabuan ya keba ilala berkempau lempak ni kinai senam kan utam lada i melicungi berkuncu kum ke parti nyo ban bag yo lakam sensar hak ni senam kum sawan bat nganget bakata kan long ka cingtoy barang tak pol kan long ru ka cing kerku ka bakam kau na ta jupi we ki pai panong snong ki balong kinong kesan jong MLA parti bab ni cuba tairu haman laki snong idon ba bentuk pentai kenika Skhim kimdai banong da kicu brio no we snam chu we pan dai ban pen pair mo dai ban pen pair kinong yo benta na kenika Skhim mentau snam kinyo da kuwe nasib snam kinyo da kuwe kenang ba kacing yo benta jong ki pai panong snong kan long kapa mentoi lang kamtam yang bidon kam yang cingeram pangai skam ru lemba chu ni ka sngi ka pamenta buon na se na pedang chu sia bawan ni ka step kilong ki nong suk snong mo ki nong kersan ki bom pat yo betai ni Skhim pangai skam lemba chu ni ka step kan long ka cingotoi kan long ka cingotku na ta chu pi wei yo bentai ni Skhim lemba chu MLA dan kini por kentui pi baro biyo entai kenika Skhim bapen nanyai kersan ya MLA nai kersan yang ngikung ke parti agni kisni por baro benangwan nomor ba kacingai ulti kecungi kamde ke pukul no tamu tau senam lale agni ki sisnam asnam di bangsawan rai kentui pi sia baro kebedan de por bapen ai kecing kersan hai bo de baret ni saki yang ta yang ni chongi ilala ban le shbon ba kikam ki balong ki jingtoi pai balong snong aman la kisnong idong ki thai chuk chongi lengba kenika Skhim da ki hajal tali kilong yeng kilayo ye jingira ye meli chungi ko ban pentip ipi ru kenika step ke bamta omtang lengba keniki SR Skhim bawan lama chongi nei ki wei padu ki chak Skhim ki Bapher lengba ki department Bapher ilala baniram manai sepai panong snong kibron kam ya kecing ram lembang kecing trais tom cung but
Semtiang iru ba kibakan tho gong ba ngabli bagi pada tho yang arbong habat saya ini gong ba le sidang wan hakan niam ro kunta don ki por bang le play ki kana school tadi chun ka wei ka thun balang te koi ka sni le please ko wei ka thun balang te kum kita ro kidan ka tho le pandai ban sap kita mar kum ni khwat kini barang kini ki pun juga. Apa yang kita guna kesan balang, kita guna kesan niam kalau kita terikat baik, mau kita equality, kita terikat ni baik, kita spirit kita bersih, coba kita sekular bersih, kita nilai baik itu juga parak. Kita kalau beli, dia tanya berkesan, kalau beli ya baru, berkesan kalau beli tak cukup. Di sisi empat yang terpaut di semua yang kecilnya terkait dengan begini dengan pos kepor, but harus dalam menwanru di samskin wan kibat terima, mimpa sesuatu itu. Diketahui dengan orang juni, paling tersitam but kecil ni orang kacip itu benda apa mana Islam dengan tersitam, kami apa dong tersitam, kimcu di mana dong, te ngaso bapemang so senai but ni ban mau berteruan dari tangga kecil kublai. But next camp saya Sien segala kesem balai ke pasau play don next year kebuat benyo haju stem asin sausi lamno tamar pa nek hasab wan tang apoi badai October umsha shuban preski attack election tikunta leti stem aja riu jasnyo ngan play don lesi tang badai January February baju stem macam nyok cepra lesi tang pernah kos layu play no kata gitu kebakat bang sihu tu nomor bagas ternyok cepra kami harus suruh march kemar lesen nomor effect cepra dikata gitu cipentit pernah pen long kita ready but lah kita seru cukup pot ban senya baik jengi ban kaduri muhikai ya sasitam mon dan bon kijingan ti kita chot kita dari mission nak randir ni persen baik kepala yang kapan. Jadi bawan studi ni kita tahu dari banding jak bahtos apa media dan kita beriu mau kling tengah ibarat keponis yang ni setang dari ini kami kasih bestang kasih banding election hadu pada long kami long ia baik nurim kumpang na clay hakapon ni spek para hak sem cara fulai. Te mentangan purian diki ini orang jumpai kerang ba pinya ya sko ya kai pengen nak penjo tinggi don mata ka scheme ke badai ya kini ke scheme chung ke rishmat pak scheme pai ba te mata ka scheme insam ya kini ke ba don kam manyo de kitia in ai de kitia but iki bai ke ba yo de ki bai pat ke ba hap transfer ketika pisa cha account pi hang ni phap ya sign but pisa sa point dalam lapian ke Islam kemudian kita sebab ini keserap, mo. Kita banyak mata kasih, nak ni ke kursus jain, semicin, desispa sepuluh yen, mo, desispa sepuluh yen, desispa sepuluh yen, kamu amount kelong khatlai, lak lah fajar. Kini pat ke bagar kita micro business ke belong kita ke dukan det alu muri pat kuciway, dan sepuluh yen, sama lak fajar. Kini pat bakwa cerap akarep karyang sau phulai jing sau lak lai fajar kini ban repair ki jing bla patai mena sau phulai jing sau lak lai fajar sau phim jing 2 lak san fajar total kini bakwari sniang nyau phulai ngot dan nyau phulai jing lam dong nyau lak lai fajar kitiar mistri sau prangut sau lak fajar kini bada beauty parlor san jing nyupo hajar berisiar riu jing riu hajar kini ki samsniang demakwa samsniang dan aryeng hajar dan ki bakwa ban yarap cerap namta ban sna kini ban repair tayar bo kemba taksi jing kita ka hajar dan bakwa ban apa cerap lengi ban kuno ban set cake tingai tai taksi jing ka hajar total ki scheme shibat ke long kemba saus pa khat arjing manyo mata kasih but kini bayo dikitir kumka kor kin sim namanta hadi belawai kini ka sim kini biting
but give again penbiang kut kisla but can I know kut kisla hangi menta karang ba leng ba kam spark gina ban step but poi gini ka jerap sha ka ujupi but kini total kalong so far lak ne pusa jar dik skip shimet jak so spark raging mani om taxi kini dik skon slemen but kini ka scheme chung stem as jasan jan rio laput kut taxi but kumta but ketik sikirap kanang poi mo screen di pasi yeng ke jet si sa poi kita sikirap sikung yeng jupi padai kini scheme jong kini ki paipa mo scheme bitma offering community based activities meghalayapost.news